Sebenarnya start ke video bat kidur jong Usman Khan ba udon kat lang bat Ronaldo. Hakine kisi sengi balek bardon kawe ke event po Saudi Arab. Kita ada ke boxing. Bagi pun ke selebriti jong ke partai baru kilsa invite kita ke event ban pek kita ke jengilak kai. Hakita ke lek kai boxing Usman Khan aktor jong ke Bollywood kilsa invite hakite event belong po Saudi Arab. Pada hakane ke event Ronaldo ru ula cha invite. Hadin bal sepriang ke video jong Ronaldo bal Usman Khan kibun ke sosial media ki ong ba Ronaldo ikonol ya Usman Khan ya kata ya Usman Khan. Tunre kene kam de ke basisa. Pio ipat ya ke video bad ya kitur bal sepriang. Ndak kene ke arhut pat kamlong kumba ya tu po sosial media. Ne ke arhut ki boro marklian bad ki marklian. Pio ik video berkidur, ki syong ringkat, ki syong mar senda pan, pika ya kita ke boxing. Pio iru ki video, ba Ronaldo, ba Usman Khan ki ya keren, ki ya kiru kita ke jengkeren ke jongki. Kini kemud ba Ronaldo ru i Usman Khan ru i Ronaldo. Ba kini ki long mar ki fan mar kilian. Pat ki ya borom ru iwe ya iwe.